ka channel milo clear sak thin tu te chepai lai vek ule tun tuma hianin GPay a kan UPI pin theihmil pal a thea chumi recover dan chu karon soidon ani GPay a hian luta a chuanin heta dinglam chungkila hianin i thalak lem emaw icon khai hmunga ata khan ilutang meta te khan meta a chuanin ta hianin bank kha lo ta a i bank sign in kha khami kha ta khanin metang chuanin rural bank ka hmang ta a Mizoram rural bank ti hi kan hmuanga hei hi kan hmet liang chuang kan hmet le a chuan heta a hnuaiah forgot UPI pin ti ta a mi hi kan hmetang chuan ta hianin enter the last digits of your debit or ATM card anjita a ATM card a number ATM number top digit ruk kha ichhulu tanga chung choka hianin XX pheina top lama hianin ATM card top lama number digit ruk kha ichhulu tanga chuanin expire a hnuaiah expire mon le year hi le ta hei hi ATM card a tho khan ta a khami kha ichhulu tliang chuan ichhulu ta chuanin OTP ingak anga ichhut lo khanin expire mon le year a khanin mon kha ATM card thi kum khan thlathum alo ni ta se 3 ti chau khan chulu lo la 3 ti chau ai chulu ka chun adik don lawa 03 itianga thali ponis che 04 an teng khanin ichulu zel don nia ani lo chuanin 3 ti to pa ichhut lu ka chuanin adik lawang endo top up vel kan thun a ka chuanin 03 04 tiang te ti lo pokanin 34 me to pokan adik thin ma amero chu mi receipt doni chuanin 03 04 ti khera khangai ni OTP ka tong thei lova ane ta thawak lo ni resend deal OTP ka tong chia chuanin OTP kha kan chulu don ni chuanin OTP i chulu ta chuanin a hnuaiah hianin UPI pin tur kha set up UPI pin ti ta ta hin UPI pin tur kha i chulut liang chuan itikanga chuan ta hianin confirm ngai UPI pin tur kha i confirm ang ta hianin ma sai chut luang che che ka chuan itik lia resetting UPI pin tia chuan UPI pin chu i lo siam thato ani ti kan message kan dong ngala ti khanin UPI pin chu athar kan lo nei to ani
ka channel hi voi khat lian chong khong email subscribe sak ve ngai don dia